Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang mulia ini, dan sampaikanlah umur kami hingga Ramadan tiba nanti. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, juga semua guru kami atas dosa selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, Gusti kula nyuwun mugi sedanten para jamaah paringi sehat wal afiat, dadi wong bejo dunya akhirat. Ya Allah, Gusti kita nyuwun ibadah kita istiqomah. Ya Allah, Gusti kita nyuwun benjing lek pecah husnul khotimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Ya Allah, Gusti kita nyuwun mugi sedanten para jamaah paringi sehat wal afiat, dadi wong bejo dunya akhirat. Ya Allah, Gusti kita nyuwun ibadah kita istiqomah. Ya Allah, Gusti kita nyuwun benjing lek pecah husnul khotimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana.